abusiafo emamu nyina akwa babiem brass se de omamu enkomobo ebremo ye ka mo se 1441 ene number obetumi edu adwenkyere afaso na no pay ti asan ye biem yensa ka yenuanom Ghana eda omakoma so opani ya Aboate Jan oye national organizer amanyuku NDC opani menini hia ya che papa itwemu afeni opani akwa ba yeje otige apomboko dia na me adumo na ozo boko na fi say be hia na otiyefo sa c'est no de ama contractor bi ama contractor na UTV yes document no o be photos be bazo opani Aboate Jan Ghana Blaster we ball kobo okobi this is some course no hu bi na mebisa ne zamba papa face so honorable Abankwasi ama MP Fanti Akwa honorable Aba honorable Akwaba apomboko you go down yo na constituency boko dey constituency you go down na me ko na ya kwan me ko ya ko si didi so nso anu baby a ya farm place no ye part no very for ACC nurses quarters bi ni school quarters bi ewo omo resettlement for no nti mene madam no ne say board member back e na e de ko share omo sasa omo start no omo use ti kra me fa kwanya isu no mada VR for ase ade a fepa what is in fine omo mama nurses na 5 bedrooms bia ne kitchen and then toilet and bath teacher for no so mama almost 6 I see unuku na omo nurses there no so did the serako ani nyina o constituency I see and na moda se bi mra bi aka communities ni mienu barem so omo ye adwuma wo nti eno nso me da o masepa and then na viere for mo sampo and mba ye no ye say ntimi ye bi so openi na hotwi de Ghana sama obi enkomo edi ofie nyina ebinim kura na ball ya sami na akoye ya tete se de Ghana yesi pay ball no wukubi wuhumbi ngiri sensema ekoso ye ye te ha na ye tete nsembe bre ebi kura wa mokura mo ho mante ebi kura te se ensi nso so ye wa hare asia me ate na ya boy stream se ya na ye te nsemu nta enti wa ba die na wotwe nyina de ekosi wo ho mo de ko ba ye ni mu nsembe bre ebi dum susu se mo ba ye no kwan ya mpanimfo no binum esi bo mo bra no enkyere se ye ni abre enkyere se ye ni ewu e wo sanki ye ni wu ni Yesu bisa ni ma ko so ho no enya ade a wo se ye proud kra na me jama wo ha se ye gusu dwumadie ya so amanfo se anope ye bo tape bi mo se ye mmama na mo hwe bi Japan papa bi ese ye de ya bo no ko adu se amansika wa na basa na esu a wusu mo se ye mmama na mo nsu se esu no bi na ye wusu mania benti o wa mabata se wu enti opening from Brazil, this time not with love, but with anger. Libya. Ayo, tike me dawasi bebre na makase ni dinka dem say ye bae no. Ye de achopa emu adempa e magana fo. Sani wudi kankan na Ghana fo ye ball de say wo betoto na se sani ye kototo na se wo wi. Eni na nka ye duane a ye pepa wo hwie gugura na emzanka eye ena fe su kra no emse onu abu bedi ne mi nyina be ya dwen se ba bola ene ni ade a etimuka omani nyina bom se Ghana e bobo na se nkudidi ba unhu MPP unhu CPP unhu NDC unhu amanyoko bia enyina etimuka ye bom ekogi ye ni na emanigye sonko bi so ba omani mu a ya nkasa amri ehun semo a ne yebeka na kyesa amanyosem no akofom kakra ebisa amanyosem ne drum bia ya na anibiri ya ba mu nti na afi ni mu atebidie be ball no ba na nka ne manyina akoye nti ye nyina ye ko no ni enim se ye di papa bi eba e de ani gye sonko bi ebra o mangana for na sa niema na ya ekoso wo mamu ha no ana pressure na ewo mamu ananka ano akofom kakra na ankoye ni sei ti akoye se ase yakobre Ghana fo ekro ti na cheze ne yesi ye kanyina na se sebe ye paw macho omfa boni bia ye koye no bia enche betike no kwase mewum ni se
yen de say ohwe ba bia matifie duro ya me mo ball no bi ball no mo bi pay mo but me ball team be na ja bia no o teammates ni bi hwe na yeah me ball team bi na wo sunya e friend Auroras na ya me ball ya sana echiri praka krabi ba mu ntia ma me ja ball no but me started football administration at the age of 25 years now me chief executive for Kwatano. Oh, I see. Yes. Timra kwasusu da no usu no ebobola na efere fa be wosu nyina na me na me ye chairman no. I see. Na samre na ye chairman pa de efere no o say asibe be na ni afi na no onya kwan nti eche ogya bibia ma me na me ye the vice na fo ogya bibia ma me say ono be kwa koka board no na che me nti say na nkofo bi no mu efi say me di black stage you know ye politics in Debbie. Me apart from politics in the between a quemo and cow shed you may deep na media me wusunya me ya na just a footballer nti media could to so crank a FIFA president me go do say so craig na me no ka say ofakwa hu bibia me aneda ekuta me ameye oh okay na me ye hu bibia say players wo marketia ni bibia player bi ofakwa bia na ye me ankasa me player ya me na me manage club na bisu samria da be mo ba premier oh nyame adom ye guso website tabantaba kakra bia ba nti ama ye ho no middle league ni nti mo na am say GFA o ya ba ye mu yi ne magu akwa mu na ne matoto yi a ebia ye be ka ho abobi ya mo bi nso a next year ne bebo mode na etibemba but tike me fa ko Brazil de ye no players ye nipa say obi aye wonnim players asem na dwen be ye ne say some players o mo ye nipa te say ma ya ye na mo ye eduru mu bi a omo management na edin papa players make a bibia cho na you will play a bia friend opoku sampene ya poku sampene na woni bobo pa na branch we you be na me ankasa so makoma da no ho me penance ma ya obobo opoku sampene etimi tumrika free ni fia ko fia pre na me banglo wo eye obi onim sunya bia original administration na chi to football na enti otumrika na waba na je me wifi ye bia miloni isa na onu miloni bia oni masema o ka kire me wife ukru ye very nice man on ka kire na ball you nya nwasem na fadisi kare nya de foforo tara no o ka kire me the same time also a footballer so the same time a footballer oba benefit you enti say nipa no ebiri mo ho a hu o ma beka so we die o ye obi aya obre no hwase na ye kekaka minim say adwuma na omo ye nti na ma binim ba na sada ebinim ye nipa unu omu sai omo ye dwoba be binim so de no kwase mi omo ekuta no edi ye koye no ye hu say there were 3 senior players bia omo no ye senior than captain na ankasa ye asamojan board of directors yes enti say woni asamoja ne omo trans na mo ka se bia ni o ka ne say eso ko consult asamoja o ye captain no yes ne other consult very good ne other colleagues it to be when say the player nti ne na say we were forced even to bring them in say discussing be a baby including on one asamoja na ni pa na ye 6 sasa ni pa me sana bo mu dia na ye nkomo Kevin and Sule Asian Kevin Prince Boateng na say no ye eba na say nti ye de eka ho na ye de asamoja na captain na ka ho na ye de Koduah asamwa aka ho why did they why Koduah asamwa well omo na ohwa omo ye seniors kakra apart from oma Canadian na ohwa just omo ye nkra e kire na omo ba mu nti ohwa omo mum na ye senior players are among the lot nti omo na ye no muhia na tike ni ekoba yi nyina no ejina sa appearance fee ya ekofa sense bi nyina appearance fee no fees esi etuama players no kra ansa na yakọ dan ye kopa ene say so obeka ya Germany itimi nemu ni 23 man squad kra ansa na ye ni ye ba be nemu sa provisional 26 man squad na ye mu bi man bin kire ne say ye momode an ye nemu 23 no ye nemu 23 no a ehun hihie ni bia ne betimi aye ne hansa na etimi afri akọ but handless no so na still ano eso mo ehwe players ni bi
Oka handlers na why na no mo no. Oka coach no. Make technical team. Okay. Yes. Yeah. Na eso mo hwe nipa 1 or 2 bi. Ehun say nipa will beat me. Aba na so tisa eyina ha. Eniti ye ne say okay ne ye call Miami na. Ah ye be kwakobo sa friendly matches na. Iwi ana je say beat me aye. Enti wo hwe a 23 man squad ne enti be anyi wo mo Ghana. And I had a call, and I 23 man squad in the year, and I could say a CTR a year appearance fee. Then Fitia say, no, I dream by say, yeah, ma ubia cash. Now, ubia fan accounts, bra. Na interest can entum. And now say, oh, credit card, and a debit card, a fabra, and I just interest can, and for to be said a bear, and cofa cash can send me armor. I'm not jealous of Munya cash. Also, Munya cash. Ye kan yenum semina cash etina fe abase ye be arrangements a ye be nye sika no opani so mo ka so mo hia cash na every member of the team and the cash asem no anase bia omumpanimfo no na kwadwe hu omo say ye de sika no ye pe TK for on behalf of omunyina say winima playing body no I it say honorable no mo parliament omo we ye leadership it dey do me bia and entire group no taking certain decisions. So the majority leadership no ko trans no mo ye mo see people mu nyina in line. That is exactly what happened. Say nipa no nya ko trans ya say decision we ni taking ti mu nyina woni wan na waka say o fall out. Aka say bia memper. Eniti eba ne say wu hu ni say omu nyina na take decision there. But wo hwe mu pa dia wo mu say as a few bi and they take this decision o mo impose on the entire playing body. But also be agitum. Eso mujitum because the omunyina a group send America say oko parliamentar majority take a decision on ka say people in line say na minority so take a decision because but leadership need take a decision you need to go by it. Even party no kra no bet me aka say issue we say near person yeah and you have no other options say as of fair no nti say na ade na ekobai nti omunyina say omunyina cash ewo US no ewo US e hono mko kan sa the cash sam no na chese gusu a ye arrangements na be ya ade no beba ko simra ye koduru Natala ye kobo first match with US and ye bisa na ye hu say chief accountant of the ministry any chief director ni na ewo Natal without the money and ye ko ni na ye think they say esa arrangements na isi na ngrana mpene no omo ba ombebo modia no mu diska na yede aba empanimfo ma omate say nkronda no position ni ntimo ba mo mfa sika no mra empanimfo no e mo mote say enkra na say omo mfa sika no ento bank ntimo mfa sika mra ye very good nti omo here sika cash so I think they say omo betimi diska na yede aba and omo so no omo twin say and some money laundering in 70 years is you on into no so say civil servant obegu crusade sika we e dey gu bag him na e bia watro yato so na okuduru airport bia okudeclare ne ne kekaka ho because or the direct flight there by there e no ase bia ne ho na okwa okokusie bia Amsterdam anabaka kusi bia Joburg ye best search anabo so declare but one we na chese kwa mu ba bi no obi ante ase so wo ba be si Brazil ne di obi anim say adwumasunu we na ekoso edu diska we ba wo de ba be dis adwuma we ene de ante ase be ye adwuma apana mi say question we say e den tina mo insist chinchina omo pe cash omo mpe sa new system na mo ye say from account to buy diska na betum no omo system a you operate ya no so de ye no ano no sa na ye no nti omo mpe bibia biem anything it is up to us say ye system na ye system no TKM enu in future e be sa de no exactly enu na di aniguase abraye no enne obi a ye friend black star bia ye man nti asese o tournament bia wo sika no ye bebo mode ne yetua to account mu a nipa ne so won tiase a ye talents bebre ye nyini si nchai ni em fa dipa foforo nko enti na me misa say sa time na mo kan na mu hu so mani abre no between sa time no any time I dis sika gu play mu call no na nka ye ntumi nye transfer no emo mu hu say ya ye transfer no nti ye hu hia say the fiscal cash no be kromo ho transfer na akohefa say o account me betumi dis kana tum tike nipa na ka say one fiscal na man fiscal cash
now we hear BBT say transfer na on crowd ba on pay cash but not only implications no masa niema bi nima course na me ne honorable kasa na me kire no niema bi mu me kasa me kan ho ha wonti ase say ebinimu nsema no omoka eye players no say you play na ye this ke guma ko de enye big deal because omu ye bi omo sana players no kan masa ye kasa ye kan tike anything na ye kasa nyame adum enema weni nyina abie ye niama Ghana fo nyina hu no kure wo mu a opani ese ye say we bin see me curious kakra $100,000 yeah be kufa kakra nti no omo de shehe sa sika no mo sa kan omo de shehe and them say we nya play alaba me bisa wo mo bisa no ke be ye ama because wunim wo mo anka services kana fe etua mo mu wie no afi wo mo ase ya na ye kan say ye yes kan wo video ye nu ye ho oh that was asma mo kan exactly mu bi no nkura ni bi no because obi wo ho a say sika we ya ye 100,000 cash a egu ebia eyimu a yeyi dia show nsem sa ohun bi ebi ni enu akuma ekọ kese ya dia eba we say global TV so aya obi aye we say no you know bia ohun bi da nti no kwase ni akire na fe omanya no hu bi na me nim say ya mena omu ni gidie bi say ni eye ka no asasa na manfo ka e plus na medwen eye no kre nti no ni ono mo ewia ne say because we kept on assuring them say oh amudi the baba afedi woni ne no mka kire ezi play na this canal ba no ana adane Malaysia na ayira jet na ya ayira yemu na ni na mu bisa ye no eti eye mpanyimfo no bi nkra ni edimu nko meaning say bra no moto mo dwene ball no ho no at the same time no mo san adwen play no ho say be ba na say ma exactly but memo aje home kaka na unu abam bi but no big joke bi a on me share o say ye ntia ye ne Portugal bo ye ntimi amon se players ni bi no mu nyima bi o mo di musika be sin tire so mo socks ho ntimi mu ntimi mbobo oboto mo na ya nto ntina honorable unu ye di ko ka be so wajina home we accountant and the Institute of Chartered Accountants so my publication bi on newspaper mo say sa de na ye ne die flouty accounting ne be se wa hwe sa de na waka ho asma but generally unu asma o kan de won so watena bontine de wan kasa hu yeso and ye ni hu nkomo haka yo of am that me fa kwanya isi no me chia o mo hwe no mo mutina iti tu ni fanta akwafo na of we do tia we nka o wachi medi hu ya fa so wan ko bi akawete ase but so fa ya pa o pa o medi hu ya fa o ya pa o pa na asem we tu siye na yetu suo sika se nye se ye so aso obi mfam no yetu presidential jet se yem fa sika no ni ento fuel na yem pilot ni mfam kwa nkosi Brazil ni enkoni sika no ni mfam kwa chiche man kola ni mfam hye o monsem no very well say ade inti ball no de baby akodu no de ye be lose Cameroon previous one omo de trouble sees cancel omo following match na trouble omo lose ye Togo de the same thing following match no omo lose ye enti ade ye nyina nim se sisa nkola no omo sike ni nyina na ede ajegu omo ahodi nyina eswate enti nyade a omo betu ya ede awe ni match no aswa no yegu anka ye adwene ho se ebegu oman nanim ase no na o se nke egu nkola nanim ase yes yefa ma mo amunyai o sen ko mo amunyai nka wo no mo nim begu ase nka nya oman no no wo fra me ba ma menwe se pa se newi ase ayewei tige na ye betumi aso sikatiri di say akoyi yi ahye nkola ase no win say obi kura betumi abo obi tuo wo ho age ni sika the danger ye den kola no obi ono onim o say okase mpanifo bi de omo so omo ye bi da. In fact there was even a caution from Brazilian police. That is the point. But World Cup na ye be bono so obi so mu no oje wa de a na ntiatem. That is the point. Yes we are here no okun. That is the point. There was a caution sir. We wo ho aye ni mu we nyina na ye so say sika we e de akọ plane wo wie mu nyina na omo ye den na omu twa
ebesi from tarmac no so sika yeyi ye de ko bia no so bi kisi ni de ni na hwe enne ye de beye film no mean a place Hollywood e de beye film na enne Ghana din a ye bo modern say football yi de e be ko yi no sese mu de e de ye be to ba bia ye mpe na ye pese Ghana ye popular sa kwan we su na wo sa ye fa indiscipline on the part of the boys. Wow. And a miscalculation by management. And a discipline and a miscalculation. That is the point. And a discipline we know naba. Now yo, mo free ko American. Na esimu di sika ebe kwa koma wo. Wow. And no na menti ase ha na ya na government ba mu no. Ugo council ese wo ye no politics. As we no untumi nwai mfiri ho. Untumi nwai mfiri ho. Aban nim se mo free wo ye den a obaji osika. Aban ye den a obetua. E de be na esi aban ho kwan se obetua ana wo be wire. Akogu account num ansa na edubia eduru ye no. Tige. Onipa no beji ni sika. Oh ya chem se oh ye kwa America ye de be mam. Onipa no beduru America no na ade no aye ready e won account num. Obetumi akasa wo de afa account num nti onye. Wa conhese sika no gumu no. Is it also no because say now open church mu no. Na asa the time I be free ha corona ye nyan decide say nipa 20 omu decide wie ye no. So omu decide wie ansa omu ko Brazil. Ane de omu decide wie ansa omu ko Brazil. Enti nka kola no be touch Brazil. Na nka sika na eden. E wo ma account o metumi aka say munko yi mfi mu na mo fanya cash na mo famre. Oh, ebi wo no mai fra ban. Wo ye den a wo betua. Ase aban ofera we de otia na meka ho ase de o she that ase pa ni gidigidi e wade ho ansana wakoye adwuma for so mo peduma ketuam o ontumu a on be ko strike no afre wo mo no akotua no mo ko asuma si so opewe aban nim se nipa ni deserve onya agese wako strike na ban de wakotua sasa mo odi ho ba bia ho ntiase enti akoya ma Ghana ha etie no trust bia ni obia mu se aban dia enti no mo frey mo di sika no beko enne ochina enne se accountant no wa fly a okwohwe ball no so that say a no na be sika no ho adwuma enzo ni ha no obi ye ho adwuma me di sika no koe he came back or say from Brazil by the one who came back na cost no, the cost of it say wakọ okọhwe ball onu enim so yes ka ho adwuma wa nyanko ya san fly number wa san be wa san fly ko na when odi akwani aba o tike when you tu asa sika no mo yesa amma president ye mo bododo yesa na o mani nyina ya ye mo bo enye bia pene se de bia na ye kama ha ma ho asem de bia na ye ka president wa asem enye obia pe o onu crime so on pene sa but adentina yentumi nya eniema yie kakra netem bia ye de ne bam otiase ba bia nya yi nti when the disika go da president of fafo no afre ayi maybe so afre captain no ne kasa we film no nyina ba mu afre captain no ne kasa enso nya na djuma ebe mo be help me di we help na sika ye koku kruzika amunum se mu betua sika ho ne point no unum se obetua wo ye dan a obetua na nka de be nkra na ofa na sim kwan se ho no nka mo betua afre Brazilian ebia FA chairman wo ho ana se anka mo be ko FIFA akonyo obi amana ba guarantee e de ama mofra no se sika no oye ntua kra yebetua no we see tweet say ya waye scar that was another in the heat no muno that was another in the heat no betua ayesa that could have been an alternative suggestion I was saying omu because management of football in the world no omu na betua sika no kra so omu ntua so you could have insisted say ye ntua mamo I just say FIFA tua FIFA may guarantee mamo that is what is pertaining in other jurisdictions go to the other teams maybe this is what is happening na say you answer the other na muntu omo de mamo before that day oh when you know options are now one can also explore and so we did not explore all these me ba and some more explore there na make say now say mu ja want to their faith
go na mu nim ze ball na ekobo no ye be lose me man hwe me ka che nkola ne se sika se mi ye be lose ball into e mo nkoda na no so da de e be hwe na me se me de me nkoda obi enya no go no ba kro obi anye dede because me bufu a me nyane a me bu be fu o because na me nim se e be lose tike see ye hu nti ada na ye de e be different oh nti yes amofra no nso omonhwe bibiye oh say oman no e wo ho ansa na wugina oman nimu na wo de bobo no ebinum wo ho no ma omo aye de omo aye esan black star omo bebo ye nim ni nyina esan black star omo bebo inte na omo aye na omo edeji sika akese but eno enso nkyere se ye de wadu ba bia o ti ase na onso ubeyi yen ama because ye dan ye man no say niam bebre atoche kakra ye kra na esinka ye firi kra enumu no na won beti ase na omote ase ma yanka ye ba no nso ama na say se twen na ye betu aka na say wo so won twen ya enye ma wan kasa nti ye se de omo kan mo fra no omo ni omo nya mofra sa mrante manyini omo ni omo enkasa na omo adwene say bia omo exit omo ufrim nti omo be say team no na omo say Ghana no ye say odwan oso say abonten enso no ani dua ho no ye de na o say no hwe obi ti say apia former captain enne akola kra oboni dia na oba obesori ene se bibi obobo ni yie na wa comport no ho yie obuade yie wa exit fine eno nkire se anka o se oye gidigidi ansa na o free mu enti who shares sa opinion se nka omo bebe omo ka kire mpanimfo no se ye hie ye sika babo no so de ye bebo mo de be ye beje but ye nya ya dwe se ye de ye mo se man fa ma ye mo o man fo free se nka o se in spite of omo demand no ka sela o se nkomu yi omo ye no kan wo se president bem kra ba bi e Koduah no mpanimfo te se of a boating jamo eyi so boss ho ono so minister ho south as mpanimfo a mata nyina in football no na omo ho nti o se nkomo omo tumi insist na ka ye nya ne sa ya ye the previous years amwayen o ti ase ana so no be say describing kwada no say ampade a say president kan e still they were insistent the last person our constitution say o take preeminence over all say ono say mon ko bona mon sabeka sika na ebinim so mon hunu sika na if you circumstances ninti if you present by wahihye bo bibire ya na enkoyi enye ne pene se enkoyi enye ne pene se enkoyi akola no hwe wenum nyina o enye ne pene se enkoyi ne mmom ne ya na ode beye no e bia na emae nti nkola no adwene se wahye bi anko enye ne pene se wa direct anye wa point enye se ebia onye but ebia na onyanye nti ye de nyina so na enyi sika eno so na make say no so mofra no omo anya ade omo ko omo nimu yi omo make sure say eni mani bi onum kra omo be mpanifo say num asensan o ti ase na omo nso asensan na edimu na ya transfer sika no na e dia koma omo sanso na ban so o say ban make sure say bia no asa yi no delay tactics na ewo nu mu a egu ye nimase no onyai se sika no ho na se o de betua betua o de tia asem bia ni so se si ahe NHIS for se be ko ho se enko ho we say hospitals Christian hospitals over omo aban betua say omo di kan bokoko say from first aban betua o tie se ya so ebinum awu ebinum start wu doctors na omo ya nke be ka say doctors ya am robbers say inti Christian hospitals na omo ya am robbers because any pay obi o ko ha on de wonya etua no o de kwaji aduro obekọ na aduro ni o inti oyan hwan ono zo okọ akọ aban betua sika no o de wo pare encha nkosi be say 10 days from now no ye this can go play mu akotua mo enti ye den na ban entua previous because obehanso
if you now I could see time about betuan and yes says can obejiji from an ecosin and odi betua de wagije go onu bi and odi betua de be ne si abankwan anything mo fra no yes but mo fra no so mountain omo anye ni they held us to ransom and also omo anye ni ye nti akire no senior GF president nakan omo nsan krata anye san krata e di asisi ebebam se o san krata akra na de na ma what you say? I know some money here. And you making sure say scan there. Ready because we are singing in Niska and one no more ball and I answer yes na answer ye nije. Mo yasa na mo ntia akoma of ya. We party okubi na. Mama openi obeto aso nti mama so be family de ntuma so na address. Amanfo bi no mas mo kan say sabi sign na mo call ya mo si conduct mo ho ntie ma nkwada itimi twi fa mo so. Side that afidi is a president and a efre said nampanimfo no GF4 owo ho GF4 omudi two omo ho say omo experienced football administrators bi ni mukura kwa Koduah CAF so lawyer for kura mpowum omo nim say yetumi sign krata mpo so we ansan krata ye de anofu and kan afidi ye hu say be sign krata ebiri mo so kura say mo mpanimfo na omudi appearance fee no bi eyeye no enyina ka ho bi eno mo kota nkwada na achi no mo se mo yiska mo yiska yes I dey say amamfo bi mu so bo mo asode bo no nti eno no opani wi ano say yo tk me minyi eno ano na me quickly ne membra eso no kwase me wo mne say ubia ya obeka and as a player bi obeba out abeka say they did those things under the influence of some management members no masa na nipa no enya no kwafo obi antachire na omunye no kwafo if you say wo hwe se management member bi anapanyi bi aka ho ankasa entokwa na nkensi se bibi etesa wo ho a enkasa entokwa na nkensi se ne ye mutual yi bayinfo no na epia mo se monko di ana monkoji adimra na panyi na ya onu opia se koji ade na bra no ezi se na libu rada no ekofu panyi ni se kokoto no twede ofa ono kra eto no twede no se me de kasi mo ono kra betumi ay engineer also de bomb na bomb ye do tumasu na e se de bra ba nyesi enyi free mu bebre ene nko ade mfa ene conspiracy theory mfa ni di kakra emma nipa no a ya omudi ani mu ko e bi se esa brantie na one Suli nyas sabi prediasa ono so de ne ho ye na adwuma pa opani na wo ho sa da no yes na me wo ho na mini the time na etokwa si ye ne de na me ne owura seconds bamfo na emilo na yada because ye kokrum ti e ba beduro mu se bia na ya break mo ma me nya na ye ade chi yansa na omudi amali nyina boy nti beka se ntokwa na si ye ne betimi aka mu asema na me ade amidi mani ehu no na midi hu adanse na obi ka kire na wo so kokoka wari ya na nipa na wo ka kire odi bi ate hu na je so wo so ya kwakoye kodoponi nti me ne ma binim sa na menka mu asem na mum se nipa no oyobi a sabi ode ne ho a oye na adwuma Moses ya owo media ma eye ni team a ya wo hwe a otimi di team na akwa Africa nti sabi sem producer onu wo players a ya ebinim kura dudu isule ni mo di binim kwa ya ono so ekuta di sika nti nya de se nipa binim ati se de betimi na ohwe nipa biti se owura seconds a me nya sure seconds betimi akwa free player bi se mommo de ara mo nkora mo gis camera ne mi hu alo no akwa na seconds no ekuta sika nipa ne binim na ewo ho a mo di akire no na ochema okay mi hu say na no na mi hu say papa na very generous ya just onwa ni buto biska ono kra de kona agora na ye ne de and wo san chichi ska kra de ma microphone yes enti nipa binim sa na omampanyin say ye wo ho no na sa no shi na manfo bi wo say o payinfo bi kra na epipia o ma ya o mu yi ni nyina afri mu say sam payinfo we ntimi nkoye sa ana tk nezo ametie mini bisa mom but say ni guase ne pa de ngogogu me ho ebi say we wo football administration mo for a very long time inti players ni be bring him say na metie na nye nne na sabe ye ba begu ye wani mas but let me come to yini ne say no kwasem a ewo mu a ya emini esi ama ka metimi asisudua aka ne say yes ye no krese aban ebia o delay in paying this what do you call it appearance fee because you can't say appearance fee
ansa na nipa no be dru Brazil kra no na se ne sakeska no okay na ne wo kan so se na se nke ye ne nke bi hye ne nkete se ye tua mfato o mayi no no so ebetimi eno so ne ya adwen sa ba wonim adi kakra bi na bae ne bae ne se enam se mrantie no ye o madwen se omunyi se sika no beji cash no accountant ni chief executive na wo ha ne sika ne de wo ministry ho ya logis scanner with the FE it is a scanner ba begu FE na account mu a enka ne ekura mrantie no ebe mu so scanner wo FE account mu but the scanner still na wo ministry ho and na tem bia no sa na wo ye no 2006 ye so sika na de ko cash 2010 ye di sika na ko obia ya okọ bibia na minister samre no opa unu papa wo so ankama okọ bisa no obekamu no kresa omuso sika fria physical cash de kutu ama players and na 2010 ye so sika sa players ye senior players omunu nim say sa de we AC ye bi di say Samuel 2010 na owo South Africa onim say ye so sika na ye de ko ye nti de be na ba ya hayi de this cabre ya enye ye that is number 1 number 2 omuno ya omuni omo enfafo na perimpacho omo so bobo wo mkrofo aman so yes omo namfo ne Messi num ne Ozil num ne ade no ya no mu kuro mu so yes omo so sa mkrofo no mu hye omo ka che omo say yes sika e de omo wase o basa enu ni ye problem ayenya no ho omo no omo didi nkomo omo no omo di nkomo from wo phone so ni omo kasa nti wo betia no na omo ba be ka che say wenum ensa ka musika o ye ho no cash ye omo wo Brazil me ka che omo ne Suarez no mu kasa nti de be nti na ye ensanka nti on players ni ye nipa bi a wo no wo kan o ye professional player and at say minu esi ama wo say o kan bi a ECOWAS parliament ho ana yi bi ho na say omo no ono ne parliament ye tua bibi ma no na say wo no ye tua ma ho a wo ba ba ye management wa say ade na haifo de ye tua na ye de omuntua situation a ye ko hu ye no but me ya adwen say o beto aso but me ni say sika no bi me me ho kra but for footballers a omo boss a ball we say $100,000 no hu pa ma omo ana tike ni ba ye a ye ntia omo hye ye nkete say yam face kana mo ball na di omo ni bitimi a kire okay over but eno mu kakra wa eno no ma me ye ibi me wi amemo me ne ya adwen say na ni say ka president bam eni de me kasa me ne nya adwen na meboa me ya me ba me share president me ne na kai say he say nka ni say enko bam efre obi akra na nko jama ya nkasa e deal with the issue ben ni ntia president bam no dike na adi na kwa kuduru ba bia o ka so mu na nim beku ase nya omo se woni football sanctions a enye player na ye sanction no country ni ye sanction no say even training no kra na omo se omo nko no ye official training ye last match na ye ni Portugal no match bia ebobo bia ye call a day before the match it you could draw a day before the match Natal day and a day before for the laser a day before who could draw straight away ye and your hotel a check in up na time so and only your official time until two teams there come ye ma wait time we go training in 1 hour now also a drew so and no crown one could draw a year with training session no one knew what's her time now and no you're finding but it says if FIFA cross mu good football any mass late na mo ye no enokra yes enokra no ye final eniti na akoye say sa ne ma woni nyina ya hwe na se boaboa so pe sanctions ebeba no enye papa eniti official training no na kwan bia ebefa so a Portugal de no ombeko because ne na omoka ne so omo hu sika nani a omonye training ne kura no omonko omo so so omo hu sika president ne de ne te se sa asem no asi ewo ho mpacho president wanam senior oni minister minister the convince minister ebo su bia e kire no a na asem no kra no ne fiti ase no e free government sika ye approve ma omo a eye 10% of last 4 years there no $75,000 omunya no government approve 10% eto so ntina be 82,500
first ye koshia and mrante na ka kire so mo je 100,000 flat omo nje 82,000 official year approval wa ha na ka 82,500 omo so mo je 100,000 flat 100,000 no ene ma idi kan efrefre ya ma omo panyi te se ne mrante no e kani na se sika no so approval enusa enti kwambia be fa so e benye sika dia so bia no ese e fa so na wuni ma amanfo so boye sa na mo jeje o mo so dodo daily dispatch here story because say the players are being over pampered. Good. TK. Moso. TK. Eno na nyantachi eka ho asem se e free sa break yi. Ye wo talents bebre. Ya ye di enema bi begu akwamu. Efi say nipa na ya na omanwe ye omo se unye yi nipa 23 ne dia ene eno ano no. We yi omo awie ntino obi abetimi aye ne awo pe. What did they mention? But o hwe sa tournament we ayekoya na e wakwanya yenya start tournament no obi aya won tie asemasi bia utimi yini free mu edi nipa foforo ye dey eba bishi. That is the reason why offer nipa 26 a ye me wo fa se aka me ko prayer onu free mu a e koyi nipa mienu nso e free mu kan wa ya che say onye nipa 23 ode omokoye se say no ye betinti mu mra ya ye de begu o se na ye nyina ye ka enti wunyia wo ye fa ewie na sa ye say o ko boss tournament we wo ka black star one wo sign it. Okay. Enti do ona se ubra no so na ye ya mem waje ahome na ya hwe unu abam bi na ye di nkomo na bisa se den na wo se ye na mesre se am say yenya we di na pese issue ya exhaust no preko because mun sem ne ye ka se ye ka ye nwie enti TUC ne MPA for assembly MC ma ona bo chire bi na ya ka ho asem ona bo bra mu ansa na brante ne de sikare de on be pe cash e de jeze ase oho ya ekwabuchi ko fa nimi ukoto ne ma no se a ubema me cash dia ene mema be a 10% discount. Okay. But all the better back dia ene mi timi ma discount because although all the cover back that is the point. It dey no so am friend team. But many dey ni American say but honorable say say na wo mutimu a e curious kakra kire say ya wiase ya we best practices baby omo no kra no menim say kan sika show mo nsem say nti na make say ene de edi kan aka say ne de aban anye ne yi but de e kan obi na na omo so boys no so omo insist omo Liverpool no omo Manchester na yam fan show mo nsem yam fan show mo nsem dia ye dia show mo no mamu e wo ha say ya wo say yes san mo ajeje mo so say yes san wo mo san krata kra nese aya appearance fee no say yamfa ma omo ansa na yebedu Russia say de ombe board ye qualify basa enti no enye paper na yebesan na unye o say de ye be faithful to our words oh na promises of today no enye abeyance of tomorrow na omo be make sure say omo de sika na eden amankola no ansa na omako ade no ye de oh se na scan da ministry ho ade be na si ministry no no but bu se be catch you say so mo tia say yentwe scan ntu omo accounts wa enka nye problem kra go no and delay because I buy aye ba critical na say omunye scan ye ba be yi cash na de coin ade na manya ne be 1 week to the time and sankra na ye start tournament no na omu use scan da account dada because ne scan da ye ho dada ye nye scan da obi na mekan no ye nye scan dada ade be na si wo kwan say ye be transfer time ehu 23 no ano ye be transfer scan wa ye scan no oh acha 24 hours 6 hours na da na account I agree with you but the partner who test scan man e bi ni ya wa wo kan ye say open it open it ba ye be try wa say baby wo sika na mba betua ma no me de wato account open me de atum said e yo dia tiki anaje samsa kuku de bro bacho wo ye mra nim agreement ansa na woni obi be transaction ese woni ni part trust na mode of payment ni ye keka woni ya kan na me kai medical aka say 2006 ye de cash na mo 2010 ye de cash na mo enti omo bisa say anen na sa amre ye ndimu nye na sa bisa ne ma sesa enti ne ma sesa eye ni pa ne mienu nyina na so tiase wo say na me no ono say na openti ono say ku ye ni say ya adenti na chinchina wo so omo de na ye fa adenti na nye oman ye manage mo adenti na wo say nipa 23 no de na ye fa na nye oman no say David ye be ye ni best practices everywhere they say can yen can show think one dey ko jina park na so abobo no mbekwa akobo you see we say football enya de a ye ne say
Sem previous it is ade a ekoto odwa so na exactly what won to ade ja na ko nipa fofo be ba beto ye yi nipa 23 say ye yi na nka ye yi nipa 23 no ena ba ko mienu miensa bi say ye mpene a ene entempa be ka che buso mu pie ye nko fe nipa fofo mbrem du binum kura gina pro na echi obuguma ompe kwa ya ba be abem what is the mission but when the official 23 no what present here we omuntie obia I see yeye omuntie obia yes now one way you so na say woni omo anka de ama omo akoma nto omo yema ma omo anye motivated no mko gina park na so a ni ombe ya na omo san ko yeye nti omo to yentie obia no te so omo bia ba ju omo royal by popular request Japanese na or say yes you dey my sika everybody say on no person we no me ya ka tell na omo say ofanka mo buy ni so o say musu no kasi ni say obetra be press brief church as be mu it just 2 minutes per ya hwe na ya say ya be kra na ya ko ya de o efunya hudo ebeto odwa no echim se owura nonomura se die esun ahodo pa na wo sun wabra na wo hye esentrofo na wo de sema hudo bi ede etu manim ede fasikadie bi a empanifo ede beto dwa so wadie na wabra wo sun na wo de nsa brute buso na wo de nsa pim ne bo ani ade a se nisuo de na atene ede fa anim nyina a wo kasa asem yi a abeto dwa de ade ha ne yi pa na esentrofo ebo amane a wo mu echemu sem be 70,000 pounds and now penny wabra obeye assembly member no no so odi 2 onamon e de call Western Japan afimpinu eni du ba kunemu na wabra okwa aprobo na okọ no oba nyina no omu kirema se sika nyina wadia chese went me an sheda amfanye bibia e wo hono ma wo mu echiremu sem utu anamon e de ekọ nkrobe wo ha eni ensia eso ekoye enwuma ahodo na so ni nyina mu okọ ye no ochirema wo ye adwuma na so went me amfa krata bia amfa amase ebia adwuma mekoye yemebo eka ebia simpo anasetaku ni bo hu katasem kra eniem ibusa na asabi na waye ni dwobri a went me anka bibia we nyina ade a na ha adwem nti wabra kode na waye sentwofo enhyiamu be don hwere mensa eni echi no na efonyi ebeto dwa opanyi no size sundie na osubiye openi yes we buy was nkasu nkamusu no so press brief am mo chechire nse mo bia ma mesu o say awre ho se ma was nka we say tk awre ho because baby aye koye no no kwase ni na Brazil man akra no gidie wo Ghana na FIFA ankasa na corona ye koso eso na ye Marseille no governor na ya de pa my every support na kuruma no so no Brazil foi chese egiye ntumu pa intina ka bibia betimi akoso yie wo hwe ye ni Germany match na it was rated one of the best match yeah ya no kwase mi na enema nyina no ede di pefi na sa ne ma we bebo mu na TKM say akoye nyensesua na senia na honorable kanu ye nyina no ese ye trans ni ehu say enye blaster nko all other national teams say ye di obi e ko ba bia say sika ye soa because Ghana say ye so yi bi na ye sika bi ko yira minister bi pensa ne ko to wo very good say ye ama amanfo ehu say ye players ni demand cash eji uti anye yi a wo kwa na edu ente na tiki South American countries ewe hu kakra pa anything na say ye bomodin request for security or beef up security yes sika no kono yeah no yes sika no kono che say ya bo sika no kono na convoy na convoy but yes sika no eba bedu ya ye chemo omo no na say requesting for more security man it ye ko park no mo music no ba ye ko park no wo hwe security ya na edi ya na escafo na eba na ye ka be ye nyina ye ka say aye na wo ni ya chi na eja cashman ye na footballers no we dey offer catching obi di ni sika ma say first man at all nti omo de ko hin omo ko park omo de share chese
omo ye ko paka na ticket bi dum de Ejije o so enu ye ko paka ye bo match ni we pe e se ko airport na ko fly enti ye ko paka no bia fa ne ba a mo de hihye bus no edi to bia loko na ache se na mechanism yeso mo na mu komu ton krebu de to bag mu no bia me bia to krebu edi to mo na ye free ho na ye ba na so in fact eno so mo my insecurity a be airport a ye bedru natal ni nyina no omuhum say because esikafo no na ho na obia declare this oil rich country yeah ni sika e wo no ho a meti say na manfo bi ka say omo taxi omo enye no kre ya taxi obia but say definitely mu etua bibia ma Brazil taxi ni de e ade a team bia na come to bia ko ye bia usika na ya ye de be ma no ye taxi free so na minim say e bia we no be work sa taxi na no ma say TF by need be the players need individual extra security na mo request no because omo tournament no e be hia say o fi say bibi esi na say so mo ye ya so mo timo nam krom ho say skafo na nam ho well and dia ya ko gibi na ya ko gibi ba ni nyina mu no em say akoye nyansansu a no kwasem ni a bitter lesson I'm be say not at this time my manage sports na say football for a very long time me who said we epita nti omo de ye film sesi me who said we epita baby I say players discipline players bi ko atimi ko chiche sika e ko ya say na sika no beba no mpo dey say bi no nam chiska because we say jama be am say any dey ma me chire mu kakra baby aya ye co training women be tem bia e be duro bia na wa ye patro other Spanish, other Portuguese language. Now ye TLC, you know, team liaison aya TLO team liaison officer. I don't know what them actually. Indeed, ya owishiyen. Well, Ghana well near you know near Kekaka. I mean, you better papa. But you do honor them say or no what show say, and they had problem you know. Or bompai actually come support Ghana. It's a council. Akoma ena ochiri mu wie na o se da bi obeka ko donate amane se de be ya obetimi de aye that is one ko chichi skasa nko Dabi ti mama ma me yakom tire ya kwa honorable ubenya last word more text message by me person your friend me Hannah Tay from Kolegono hey this is ka nyina kodi blast of we horo mo bo man fa cap number TK your friend me David the person ma obi phone hu say problem no there and start here free park no so ho start free actually no hwa o say e final 23 mo select o mo no be ni person chese Godfrey from Tema o say megidi senyanta chini akwasi de e wo say ye pam o mo so mu kokokokra na de o mo yere de o ma anyi ye TK o say boys no de o mo yere de eno ano 2006 no yes reserve players no ebinim ho mo san ko musika opani bibisa ho me sure me okay also ye pa yimisa asamu ajan abrofo no say asmuadian yimisa no abuaje from Swedru TK omampani betimi abu oman no nanso so nipa binim ho a omo ena omo twetwe no esan ye benin team say dibesi say honorable kra ne say na kom chena ye kwa nya ekosi wo hono anya de aga na ni bia bo adwoso na say FA president nso waba abechichim ebi krasi coach no on resign me de saafo no me ni omo nheda enya adwene say ye hwe de obibini coach wetumi de Black Star Koduah say ye man a chance another chance say be say ye be yinu na yakofa bruni aba na ni pain so ya san atum na ebedu ba bi ni ntumi ntua nkole kana ni sie ya asan akusi na bruni na beji esika na okukuru ni nyina akọ we de enye de ya wa ya ba ne epese me de me advice am de be ma appeal no nse omo modern say o de no ho obe asset no ho awu team no so no wagina pinti say o you ni cry you have to be proud what you say wona de team command for say appeal do be asa yeah wona de ade na ma ho nti e was o handle wo yie me want to me mono fa no ko baby na fa obi fufuro bra obi enum bo ne ebesi bi new ones no cry e ba na so o pese o mu justify say de o bo no eno cry na ehu dan say o be retain dan na so ya na o ma san
be ama yensa no de ade a ehu nti yesre GF president ni de nipa bebre se on resign on de se de waka no on resign no so me ne ya ye beto aba nti wo apese o contest no ko contest na ne ekosi ya want me handle want me handle na ama wo opportunity nti yesre Ghana for ye ka kire mo se time bia na ye ka se o ye betumi de cap no kra ba ye betumi nso aba se ye be afrim nti obi a embrace no ho for that is the point quite fast on the hard but it should be a thing of the past na ye dwene ho se next time we no NCB obesika pass ye be so abiem de menye so ye be so abiem okay penifo de e bra so medam asepa na nkomo no nka na de ayede opanigi se da ko se da bana ba kikanka bi ne sidelines de no oba cheche mu ho na sisi nyina ye de besi ha sei me de me gidie pa se ye team no de a world class team just like any other team senye sense me see ye ya ka this year ya dan ke share Belgium for ya kasa do ye te kwa okay anane o da da weekend ye kwa boy quarter finals na ya kwaji abasisi ya ba ma mi akomchina ye kwai opening ya party ya da se na honorable amankwanso honorable amankwanso ma obi so Fred Steven appear o constituency for no so say o show full kumase yes ya be say say and na good Friday some say ya Friday be ya good Friday enti the see her say nyame adoma adwada e besan ahia biem edam nyina ase mamunitie ene hwe